ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakasi Student Union dan Circle Kelapan Pawi jing sko benyau. Halo ke jing ti siap bian hasilinter kawa umyam. Kebetuat lingba ya kasnong ampreng. Kebahap hapok karat lumput Ripoy District bat kebadan hakaput jang kejela Meghalaya bat kejela Assam. Kaki SU kalau angru baya kini ke jing ti siap. Lelek de kejai bendriu karbi ke besar Syah Assam. Da ke jing temu ben kentur Syah upur usam jang kejela Meghalaya. Da ke berpendan kam. Yaki pok shilu bat kiwe-kiwe ke mesin ban kelong yau siap na kani kawa. Kejing klong siap nak kawa umyam hakasnong ampreng lalap degi dekat jangka KSU hademi kelayo kejing ujon utrai jaka minus sakra ubadeiru orang mak snong jangka snong ampreng. Ha ke biadai bat kini ke dekat ke KSU North Khasi Hills District bat ke KSU dan Circle beralam khmat upresen usamla Ferdinand Kharkamki bat usamla Toning Lapang kila ujor ha Deputy Commissioner jangka Ripoy District da ke berkentu ba unshim kia mardor ben pensange kejing ti siap hasilentara jangka umyam hakasnong ampreng. Jadi bat ka komplain ka ba ngilayo na kitra jaka jong kanya kasnong ampreng ini ide iba minus sakra iba de irang ba snong jong kanya kasnong ampreng ila war mo komplain nakaliang kayong kasem sa kaseng KSU je hadin bangilayo ya kanya kajeng tip nakaliang jong ka KSU na circle ngilawan marmar ban pej ya kanya jaka ka ba ladon kajinya kajang ila abanong hakaba kibriu kiba nakate kaliang nasliang jong Assam ki briu kiba song basa angte isa kidai karbi kilawan ban ti au usap nakane kawa umtreu ka bangitip umyam sorry kane kadai ka jaka sliang kadai ka Meghalaya bak sliang kadai ka Assam rei kumba pi menta kine kitrai kiba ti au ne usap kila sedang baklun ya jaka jong kibriu kejongi hang TPE baki beriu dak JCB kila persang banti ana usap henry hai kendak sengi badap kila sedang bapiyat yak umnang ne kumba pi kemat kane kamde re kalti ka ba na basdang na kaliang ka umi kaya henry kate kane ka ka bakiyat ngadu muswa henry na kaliang jong gine kibreu kila sedang batri torti bat kila sedang bapiyat yak ne ka umnang ne dak basuti da din semu ba usiap ubanang ne kin tanut sate baro dan na kaliang kajongi ngidon kajing sokia nama rang ne didon ni try jong ne kejaka kane KPI kane digelti ke bakila yap niat kane ke kila don kejing temu bau ne usiap ubana kane kajaka ka bode jaka ka puta jong gari jong ni kila mut berkelun kila mut punya ini nang ne bat krong lut baro usiap sakte keja sakawan Assam dan na kaliang kajongi don di sokia bat ngingit scam bana kaliang jong ka office jong ka district administration kide basim kia halor kane kade kasin ke Banengkong ke Bang Iwan Sakhi jaka ba kibriu manabar kila sedang barwan kelun ke jaka ke jongi ada kumne da kumtai kani ka betang ka jaka ka ba kum gene ke jingja kala aja ndrei kidon sibun ke jaka sita rumru ka ba ke kilawan ban ujor sa kasang ba kidon sibun kum gene ke jingja ha ka ba kibriu kibana kaliang Assam kilawan bantan ya usyap uba umde na kasat ke jongki na nila kaliang ke jongki Henry na kaliang bat nakhendeu ke syap jong ka Meghalaya ki jongi dan na kaliang ke jongi ngi dang budulnya kene bat ngi kwa sendon ba ka dismission kade bacim kia bat banle mardor yak e barong kam na mata kane ke jingja ke bang Iwan Sakhi yak ne kasni
says in Gebo Umyam. So there's few photos that sent to you. We might have mining. Nakaliang kaseng ngelayo kajing ujor badlap bakladon kajing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha asam ha kawa umyam ha kasnong kaba hap ha ampreng hapo jong ka right lemput ka bahap ru apo jong ka khairim simsip de nakaliang jong kaki isim circle hadin bangila lej sakde jaka ngila lapsai ba kadon sisa kajing ti bian yang ni usyap da kita kibriu ki basyong ki basa ha ka asam bat ngilalap ru bakila tong itu usyap nakate gawa batur sadu uput usam jong kami kelia da penungkam ya kikor gibor gibaklan kum ki JCB bat ki executor bakum da ter de nakaliang jong gasen ngilawan sene ban ai kajing ujor sya udisi bat nakaliang dusi ula simru kata kajing bakli banong ba unsa simkia halor kane kajing dawa kejongi nakaliang dusi ula kularu ba unsaken bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy district de nakaliang kaseng manta hadin bang ladep ban ai ya ka memorandum sa UDC ngili airu ya ka kopi sa UDFO jong ka district bat ngikremen scam ban nakaliang jong ka district administration kan simkia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kan simkia halor kane ka kamat jing dawa jong kaseng nakaliang kaseng kan simi bakan le ya ke badam kam